بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم على هذا النبي وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين إلى يوم الذي لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puasin na po di bansanglit tupot pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allah subhanahu wa ta'ala nang daaki kato nagibadat kaniya tunggalun siya sarta amin lumayo iban umanib din pagsakuto kaniya. Mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, masi kita amin hatapik kisah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambil miyabot na kita hawak to amin nag-Isra iban nag-Mi'raj in Rasul sallallahu alaihi wasallam. In pagyanan al-Isra mga tay manghud amuna in pagtulak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dinahula Makkah harap magtufaula Filistin Baitul Maqdis. Adapun in pagyanan al-Mi'raj amuna in pag ini tulak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam din Baitul Maqdis sa harap matupa taas sin langit sambil limiw pa siya rin na pitong lapis langit. Ama ito pagyanon al-Mi'raj. Hangkan bang kita magsuy-suy mamayita mag-Mi'raj kita niyo nahatin niya in maksud sin bisara mo yun ba't kita niyo pataas sin langit sambil limiw pa siya din na taas sin langit. Damikian in mapatut iban wajib supaya tiap-tiap muslim banguno naman india mga ingatun bangunin dia mga liabayan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak tu nag-Isra iban nag-Mi'raj siya iban uno naman in napiyardo kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala buko na mo india mga celebrate na tiap-tiap tahun magkisa doon huminang tartanto waktu doon magkisa sin pag-Isra iban pag-Mi'raj sin Rasul alaihi salatu wassalam. At inabang ko may magkisa haun uno waktu. Way si Allah nin magkisa kaw. At tungod sin pag-Isra iban pag-Mi'raj sin Rasul. Adapun bang butangan mo pa sa tartanto waktu. At tiap-tiap hangkan tahun makaminsan inyat tu tiyawag sin mga kaulaman sin kita bid'ah. Kalauman siya hinang bago sarta kalauman siya hangkan subay lumayo iban aniban na to amin huminang kita waktu at tungod pa pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Haway na hinang sin Rasul niya sallallahu alaihi wasallam iwan kasahabatan niya at inin maksud ko ito ay na hinang amin na tiap-tiap tahun magkisa sila makaminsan sadya tiap-tiap hangkatahon at tungod sin pag-Isra iwan pag-Mi'raj sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manjari nagtugita pa waktu sabab na khilaf nagtungga kalin mga kaulaman at tungod sin pag-Isra iwan pag-Mi'raj sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bangkaan sa jimatu. Panagnan tumpukan sa mga kaulamaan kana al-Isra fi sanati allati akramahu Allah fiha bin nubuwah. Amatun pini riyajih sin Imam at-Tabari. Longin pag-Isra hapanagnan tahun na hinang nabiin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini karwa long niya puas sin 5 tahun din pagka nabi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam 5 tahun puas sin ng nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam amatin riyajih Imam Nawawi iban Imam Qurtubi. Adapun ini katunya kana lailatul as-sabi'ul 20 min syahri Rajab hatahun nikahangpo din pagka nabi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikatutumpukan sin mga kaulamaan Hakawhan tagpito kasubangan
sin bulan Rajab hatahon ni kahangpo puas pagka Nabi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amayatin dia mga riyajih pini sin Allama Al-Mansur Al-Fawri. Demikian ini kaupat niya qabla al-hijra bi 16 syahran. Haway pa nakapaghijra in Rasul sallallahu alaihi wasallam atinya bulan dakuman maghijra ni Rasul pa Madinah. Bulan dakuman maghijra ni Rasul sallallahu alaihi wasallam pa Madinah. Bang tabi mga bis tahun bulan Ramadan tahun hangpu tagdua puas sin pagka Nabi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimatnya kil qabla al-hijrah bisanatin wa 20 before sin paghijrah. At inaway pa naghijrah na Rasul pa Madinah hangka tahun iban syahrain 2 bulan. Hangka tahun iban 2 bulan before naghijrah in Rasul pa Madinah. Ay hatinya bulan siya Muharram tahun ng putagto puas pagka Nabi sin Rasul alayhi salatu wassalam. Demikian na isab amuin ini kaunum tumpukan sin kaulamaan qabla al-hijra bisa before naghijra in Rasul hika angka tahun before naghijra in Rasul sallallahu alaihi wasallam bulan Rabiul Awal tahun hangpu tagto puasin pagka Nabi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo ito yung mga kabtangan sin mga kaulamaan sambil imbya mga tu kabtangan panagdan kabtangan ikaro kabtangan ikatu kabtangan imian sila in Khadijah radhiyallahu anha nawapat siya bulan Ramadan hatahon ni kahangpo puasin pagka Nabi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian hindi mga kawapat niya hawayrun pa na pardu ini sambahayang way pa na pardu in sambahayang at niya nagtungga kali na itibak in mga kaulamaan piardu in sambahayang na pardu in sambahayang hadum pag-Isra iban pag-Mi'raj sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dito na fardu in sambayang. Dahil sabab yan biya mga in makusog amin kaul ini ikatu kabtangan atinya ha kawantag pito kasubangan sin bulan Rajab hangpo tahun puasa pagka Nabi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu alam bisawab. Dan nasabab yan amay timbya mga ini pagbiag khilafan sin mga kaulaman hatungod sin tarikh pitya date sin biya mga pag-Isra iban pag-Mi'raj sin Rasul alaihi salatu wassalam. Demikian kabaita Ibnul Qayyim rahimahullah law niya nag-Isra'in Rasul sallallahu alaihi wasallam harap madtu pa Masjidil Haram adina Masjidil Haram Makkah harap madtu pa Baitul Maqdis harap madtu Filastin Quds sarta sima sakat siya Buraq in Buraq ini biasa dagbus kura. Hindi ba niya Jibril alayhi salam sambil nanawag sila doon Baitul Maqdis wa salla bil anbiya'i imaman iwan nag-imam in Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga ma'mum niya mga kanabihan. Wa rabat al-Barraq bihalakati babil masjid ampa niya hiukutan hindi mga adak kura yaun doon ha ini biadak busyalong niya ring hatungod sin lawang sin masjid amunain masjid Al-Quds dito hola Filastin. Bagpas dito thumma urija bihi tilka al-layla ampa sila biyan timal bang imangkat hadum yaun
din Baitul Maqdis harap madto pa langit sin dunya. Fastaftaha lahu Jibril fafataha lahu. Hapanagnan dia mga pangkat sin langit nangayo in Jibril alayhis salam makiukab amin lawang sin langit ang paiukaban siya. Faraahu nalika Adam abal bashar. Kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hapanagnan langit, hapanagnan pangkatan sin langit amunain ini Adam alayhis salam. Fasallama alaihi si malamin Rasul sallallahu alaihi wasallam farahaba bihi ampa siya welcome. Waradda alayhi salam ampa siyang bagsin Adam alayhi salam inbiya mga ini panalam sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya. Wa aqarra bi nubuwatihi ampa biyan dia mga imyan ini kau yang nabi, ini kau rasul, biya tinagi sin Adam alayhi salam pa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farahu Allah arwah as-suada an yaminihi. Biya kita sin Allah taala in Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanyawan-yawahan nyawalihan sin mga sila halong kasandangan. Hatungod sin biya mga tampal dapit patu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa arwahal ashqiya an yasarihi. Iban nyawalian sin mga tao amuin wayrong kasanyangan doon kanila halong kabinsanaan tampal dapit pa inilawas sin Rasul alaihi salatu wasallam. Usdiyan sa bin Rasul sallallahu alaihi wasallam pahikarwa pangkat sin langit. Fastataha lahu nangayo siya makiukab in Jibril alaihi salam ampa sila iukaban bihan fara'a fiha Yahya ibn Zakaria. Kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Yahya anak Zakaria. Iban sin Isa ibn Maryam, iban sin Nabi Allah Isa alaihi salam anak sin Maryam. Falaqiyahuma piagbak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dito wa sallama alaihima pa siya simalam kanila dua. Faradda alaihi siyang bagi sabin salam niya. Warahaba bi ampa siya welcome ampa siya biya mga iyan ini kau yan nabi artinya iyan sin dua nabi yaun in Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi da isab. Pagpasin dito amin diyan isab siya pahikatu pangkat sin langit. Kita niya dito Yusuf alaihi salam ampa siya si malam siyang bag sin Yusuf alaihi salam in salam niya. Ampa siya welcome biyan si Yusuf alaihi salam. Ampa siya amuin akarra imiyan ni Yusuf ini kau yan nabi iyan yan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambil diani sab siya pa ikaupat pangkat si langit in kita niya doon Idris alaihi salam. Si malam siya siyang bagin salam niya na singkain na. Sambil diani sab siya ikalima pangkat sin langit kita sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Musa anak sin Imran. Wasallama alaihi ampa siya sialam warahaba bihi ampa siya welcome biya singkain na ampa siya iniyan ko yan nabi. Sambil sungman megin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon hay ka unum pangkat sin langit timangis in Musa alayhi salam. O qila lahu ma yubkik on biya mga subukan niya uno biya mga tangis mo. O qala abki timangis ako lianna gulaman sa bunal tulon yung hambog bata ba ako bu'itha min ba'di piyara puasku yadukulul jannah sumud pasulga dina ummat niya labi intaud dain sin makasud sulga dina ummat ko. Ay amat intiangis sin Musa alayhi salam sa intiangis niya mataud sumud sulga dina ummat sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam mataud dain sin ummat sin Musa ay ummat niya amunan ummat sin Musa alayhi salam. Sambil diani sab siya patas langit pahikapito pangkat sin langit
piagbak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ni Ibrahim alaihi salam. Si alam niya, si ambag ni salam niya, welcome si sin Ibrahim alaihi salam, sambil iyan sa inikawayan Nabi Raisab, biasin Nabi, biasin kamu, amuin Nabi Raisab. Sambil iangkat isab siya, diyan isab siya, pagtagon Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha mok siya kahoy. Nung mga sila magta-translate, ini yung kahoy ini, aun piyagtag nila yung kahoy aun, amuin, sa tingan sing kahoy ito biya, kaya lupahan ko na biya niya. Sambil, diyain Muhammad sallallahu alaihi wasallam ito pa Baitul Ma'mur. Aywa. Dia matu pa Baitul Ma'mur, in Baitul Ma'mur ini bay sa pantun pag-ibadatan, magsud donin mga kamalaikatan, at tiap-tiap adlaw kapiton malaikat magsud maun. Sambil kapiton malaikat yaon bang makasud na maun, di na sila makabalik maun sambil kiamatun na sadya in dunya ini. Aywa. Sambil timangkat ni sabing Rasul sallallahu alaihi wasallam, in Sidratul Muntaha, on biya mahamok soy-soy, wayroon na mga malaikat lumiw din sa Sidratul Muntaha. Di na sila manjari lumiw din sa Sidratul Muntaha. Sambil diyan sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, harap madto na pahadarat sin Tuhan Rabbul Alamin. Fadana minhu hatta kana qaba qausain aw adna. Insuk niya, fa Allah subhanahu wa ta'ala biya dua bawang punglo sin pana. Atau kalau masuk pa rin dito, biya yung distance nila. Fa'auha ila abdi ma'auha. Ang babiyan nagwahi na in Allah ta'ala paipon niya. Wa farada alay 50 salah. Iman piyardo na kanya in kaiman sambahayang. Faraja'am. Nagbalik na in Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil nakalaway siya kan Musa alaihi salam. Faqala lahu, in agisin Musa alaihi salam, bima amarak, uno indi akaymo, qala bi 50 salah. In agisin Rasul alaihi salatu wassalam, kay man sambahayang. Qala inna ummataka la tutiku dhalik, la tutiku dhalik. Unal to din umat mo din nila kagausan. Irji ila rabbik, fas'alhu at-takhfif li ummatik. Balik ko patuhan mo, pangayo kau, amuin, pagaanon, paluhayon, dagdagan, in sambahayang yaon, ha ummat mo. Faltafattu ila Jibril, limingi akulon niya kan Jibril, kaannaw yastashiruhu fi dhalik. Biya kantang biya siminyas, biya inbang kukitaon ni Jibril, biya to nagmuapik siya. Fa'asyara an-na'am, nagsinyas in Jibril, huun. In syi'ta, wang kumabaya. Fa'ala bihi Jibril hatta ata bihi al-Jabbar. Nagbalik na isab sila sin Jibril. Sambil nakakato na isab Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'adarat sin Tuhan Rabbul Alamin. Wa fi makanihi. Amun biya, tampat piyagbakan nila ra. Sambil adu wa in keriwayat Imam Bukhari. Diagdagan hangpo. In kayman ini kanang po ninang kapatan. Sambil na nagbalikin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakalabay ni sabsikan Musa alaihi salam, fa akhbarahu ang panyabitan, fa qala irji' ila rabbik. Balik ko matupatuhan mo. Pangayo ko amin diskaunan, kukuan in waktu sin sambayang. Falam yazal masi biat tuing kahalan sin Musa alaihi salam iman sin Muhammad. Babalik kunin Muhammad sallallahu alaihi wasallam atu pahadarat sin Tuhan niya, hasupaya sadya kakuan in waktu sin sambahayang sambil miabot 5 waktu rakuman. Paamara Musa birruju', miabot na 5 waktu, masira biatin Musa alaihi salam, balik kolon niya madto. Mga yun isang kolon niya mga kukuan in taud sin waktu. Sambil inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kad istahyaitu min rabbi, nakalandog na tuod bun na to din luman ko patuhan ko. Walakin ni arda, sumakawain ako, magrida na ako. Wa aslim iban magad na ako.
falamma ba'da nadin munadin, nada munadin, o nananawag tawag, mananawag tawag, kad amdaytu faridati, kaya dihil, kaya tukmal ko na, nahinang ko na, in piyardo ko, wa khaffaftu an ibadi, ang pabiya mga piyagaan ko, piyaluhay ko haipon ko. Ang meto, biya mga, dito nagtagna in 5 waktu sambayang sin kita. Karya sa linya kay iman, nahinang na kuman 5, sa inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dugay riwayat, in 5 yaon, bilang na siya kay iman waktu, at inya tiap-tiap waktu, biada ko nakasambayang hangpo waktu, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sambil kabaita Ibnul Qayyim, khilafan fi ru'yatihi, atungod biya mga kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, atungod sin dhat sin Tuhan niya. Sambil zoom, ini siyabot ito, siyabot niya kabtangan din kan Ibni Taymiyah rahimahullah. Wahasilul bahas, sambil biya mga naaw, biya mga pag-research, amin hatungod, kita, in Allah subhanahu wa ta'ala sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam tathbut aslan. Inyat to biya mga bukon sahih. Amin kita, hawak to nag, ini mi'raj in Rasul sallallahu alaihi wasallam, pahadarat sin Allah ta'ala, amin kita, sin Rasul sin dua mata niya in Allah ta'ala, inyat to lam tathbut. Bukun sahih, way miabot sin darajat at way imamu, at in kamatanan niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam, way niya kita in that sin Allah subhanahu wa ta'ala, hawak to siya nagmi'raj matupadarat sin Allah ta'ala, way kita sin dua mata niya. Wa huwa qawlun lam yaqulhu ahadun min as-sahaba, sabab way kaya kabtang sin mga hambuk na mga sahabat, way sila nakabistara in Rasul sallallahu alaihi wasallam kita nin Allah ta'ala, hawak to siya nagmi'raj ito hadarat niya, amin kita sin Rasul in Allah ta'ala, way ito kaya bisara sin mga kasabatan, hati niya matulpigyanon, lam tathbut, hati niya bukun sahih, bukun korek. Wa manukila an Ibn Abbas, o nisabi mga riwayat kabaita din kan Ibn Abbas, min ru'yatihi mutlakan, amin kita in Allah subhanahu wa ta'ala, wa ru'yatu bil fuad, inyatu pagyanun, kita sin pangatayan. Ay bimana ingkatan beriman, matan yakin doon kanya. Kita sin pangatayan, in Allah subhanahu wa ta'ala, kakitaan sin pangatayan ta. Bukun kakitaan sin mata ta. Ay bimana yakin kita, sin aun in Allah subhanahu wa ta'ala, aun in that niya, sa di taman jari paragbusun mangbiari nin dagbus niya sa laysa kamithli shay, wairun dumagbus, wairun simibo pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban wairun naka-experience ka to mangbiari nin dagbus niya, tupot in makaingat sin parkalayon amurain Allah subhanahu wa ta'ala isa-isa niya. Demikian kaway tari sa suratul Najm, thumma dana fatadalla. Pagpuas yaon si Muksya, ang pasya na naon. Suratul Najm. Fawa ghairul dunwu alladhi fi qissatil Isra. 2. In dunwu ini, aw sa pagyanon kisah hatungod pag-Isra, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna alladhi fi suratul Najm, in suratul Najm ini, thumma dana fatadalla, insimuk doon Jibril alaihissalam, watadallihi, iban simuuk na naog atin Jibril alaihissalam. Biara si kabisara kiriwayat hi Aisha radhiyallahu anha, iban si Ibnu Mas'ud, iban inhantangan sin ayat manunjuki insimuk in Jibril alaihissalam, iban na naog mun para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amal dun watadalli fi hadithil Isra, aun hadis atungod si pag-Isra, amun simuok, iban, nanaog, kadhalika sarihun, inyong klaro, matampal siya, inna naog yun in simuok yun amunin Allah subhanahu wa ta'ala, iban inna naog yun amunin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tu'rid fi suratin Najm,
di biya mga mag-contradict. Hindi biya mga dua perkala ini. Hadis at tungod pag-isra sin Rasul, indun at tungod sin hadis yaon, innanaw gamanan Allah Ta'ala ibn simuok, para Rasul sallallahu alaihi wasallam, hambuk hadis isab, hamba suratun najam isab, in simuok, amon in Jibril alaihi salam ibn nanaw. Ayo. Hangkan bal fi annahu ra'ahu nazratan ukhra inda sidratil muntaha. Ini ayat menunjukikan Jibril alaihissalam kita siasin Rasul sallallahu alaihi wasallam di sidratil muntaha. Amin hadak busnia. Ay huwa Jibril, siya Jibril. Ra'ahu Muhammad, kita sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam dun hadak busan niya makarwa. Panagdan kita niya halupa. Panagdan kita sin Rasul in Jibril amin hadak busnya tud habaw sin gumi. Ini karwa kita niya dito sidratul muntaha. Wallahu a'lam. Demikian kita dua yang riwayat. Ya mga syakka fi hadhil marrah. Amya bang yoperan di sabin Rasul sallallahu alaihi wasallam taghal niya. Wa qad ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam din hadhihi rihla umuran adida. Aun din mga riwayat nagbayta waktu nagmi'raj in Rasul sallallahu alaihi wasallam harap matuparo rat sinallahu taala yoperan di sabserito. Atina ini di sab in biya mga lummi dito kaniya. Amat biya mga aun din mga riwayat. Allah alam biya mga kasahini ini. Demikian kita at tungod sin biya mga pagrehla kana pagmi'raj sin Rasul kita niya mga parkala. Di na makita niya din na mga parkala di matukan niya rito pagmi'raj niya. Dila ni Rasul sallallahu alaihi wasallam yoperan siya gatas iban sin ala. Faktar al-laban pini sin Rasul sallallahu alaihi wasallam gatas. Fakil aun na misra udit al-fitrah. Dia ma kahidayatan kau innapi mo amin karya sali. Pure. Aw asabta al-fitrah. Innapi mo puro-puro. Karya sali namin napi mo fitrah. Amma innaka law akhadta al-khamar gawat ummatuk. Banglaw ni napi mo amuin alak malawang niya in mga ummat mo. Demikian kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagmiraj niya upat amin sapa. Nahran zahiran dua sapa matampal. Iban dua sapa bukun biya clear matampal siya batin. Ibya mga sapa matampal amuna Nail iban sin Furat. In Nail ini amunain Nile River. Ando na tungo sin Egypt. Adapun in Furat amuna Euphrates. Adapun in batinan amuin sapa dua sapa bukun natampal amunin dua sapa halom sin sulga insyaallah subhanahu wa ta'ala. Adakala lang yung pagmana kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in Euphrates even sin Nile River inyat to biya sign amuin aga may Islam mabut matto pa Nile River mabut pa amin hula amin lialabayan sin biya mga tubig atau kan sapa ini. Bukunin maksud dito amin biya mga in dua sapa yaon nagtubod din na tubig sin sulga. Din tuburan niya din na sulga. Bukun biya tin maksud sa inyo lo niya sign manunjukin aga may Islam mabut damon. Sambil kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in malaikat nagjajaga sin narka. La yadhak, di magkatawa, di maguyom. Walaysa ala wajib bishrun wa bashasha. Uirun biya mga dun habayho niya biya mga minsan na kuman bakkasin pag-uyom iban pagkatawa. Bakkas, hat sadya bakkas. Nabiya rin nawa mo pa ka mag-ismail. Insan limpa sin pagkatawa, limpa ko giman kuya uirun dun. Wa kadhalika ra'al janna wan nar kita rin sa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam min sulga iban sin narka. Dahil nakita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magkakaon pangarta sin mga sila anak yatim. Amin magpangan niya pangarta si anak yatim. Aywa. Ubosing kiyaw nila yaon biya susuklukan sila sin nguso. Simud. Biya simud nguso sin amuin unta. Sambil yukdafuna ibutang pasimud nila yaon katan min nar. Mga angkat ini din ha kayu.
hangka tingi din ha kayo, fatakhruj min adbarihim, gumuwa din ha buli nila yun. Ano ta buli yun? Jubul? Ang pagkukuhaan si Najis yun, buli ha? Ayaw. Amat timbi ang mga punishment pa mga tao, magpanganyaya, kawaw nila, pangarta sila anak yatim. Pasuluhan sila simud, nguso, biya nguso sin unta. Ang pahibutang tiluan, dinasimod nila, ini tingi, bato, din ha pinarka jannam. Ubus, gumawa, lumagpas siya matto pa, buli niya. Subhanallah. Dami kini nakita si Rasul sallallahu alaihi wasallam magkakaon riba, maggaganda riba. Lahum butunun kabira, malaguin mga tiyan nila. La yaqdiruna li ajli an yatahawwalu an makanihim. Di na sila makagaos, humibal, mig din ha tampat nila. Wa yamurru bihim alu Fir'aun, sambil lumabay mon kanila, labayan sila sinbi ang mga panubusin Fir'aun. Hina yuraduna ala nar, hawakto itilak mo na sila pa pinarka jannam, fayataunahum, sambil kagindasan sila. Mita sila di kagindasan, so di na sila makahibal, so sinlago sintian nila, sambil paggindasan na sila sin panubusin Fir'aun. Biya to hindi ang mga punishment, isa hambok din mga punishment sin mga sila magkakaon riba. Damikian kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mga sila magsisina. Doon na unahan nila laham, meat, unod. Unod marayaw, malingkatin hamot niya, presko pa siya. Usaw ni sabdo na raid niya, unod. Bukon marayaw, landuin baho niya. Unin hinangon sin mga tao ini. Amoyat tuing kaunon nila. Di nila kaunonin unod marayaw. Presyad to. Sa ingkaunon nila unod, amin malumi, mawaho, iwan duwa inindak busin unod yawn. Biya tuing kaunon. Damikian, kita rin sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga kababaihan, amuin, sumud pa mga sila kausugan. Man laysa min awladihim, akuhon nila, bukun isabi ang mga kaanakan nila. Ra'ahunna mu'alliqat bisadayhinna. Kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pipinting sila siya sagnat, doon haduro nila. Subhanallah. Amin nimbi ang mga tungbasin mga sila kababaihan, magsud pa mga sila kausugan. Bukun day sabi ito mga kaanakan nila, dakalin maksud di amin mga bawae. Akuhon niya, inangon ni anak, minsan bukun ni anak. Tunde ito, utangkan yun. Ini, kawaon niya, adapteron niya, minsan bukun ni anak. Ubus biya mga pil yun anak niya. Daw niya na magkulit dumadlaw, sambil mga nakil balik na, biya mga treat niya anak niya ra. Uy niya kaingatan masiret to bukun anak niya. Di na siya magpakita biya mga ini betendak bus niya kantang di niya ra mapakita. Subay niya ra baita niya bukun ni anak, ibaita niya ra subay. Ama to rin ha mga ini kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambil kita din sin Rasul sallallahu alaihi wasallam karaban. Di nahula Makkah, nagkadto mari. Ubus, nagdara sila unta, magsibu-sibu. Wasyariba ma'ahum. Ubus nakainom pa yung Rasul sallallahu alaihi wasallam din na tubig nila. Min inain bukatta. Di na ba nga butangan, butangan yung taga tambon. Wahum naimun, yung kiyaw sin mga tao ini natutog. Thumma tarakal ina bukatta. Pabinin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiambunan niya biya mga lulunan nito. Waqad sala dhalik dalilan ala sidqi da'wahu fi sabahi laylatil Isra. Amatin ng sabab sinbunnal iwan matan insya ini nakapag-Isra, nakapag-Mi'raj. Amin hawak to miyawutin may na puasin pag-Isra, pag-Mi'raj sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya waita sin Ibnul Qayyim hawak to man miyawut na subuh
In Rasul sallallahu alaihi wasallam nanuisuy na. Ha mga parkala pia kita kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala din mga katanda-tandaan niya min sa laggo-laggo. Fastadda takdhibum lahu, nakalando biya mga panghimuting sin mga sila kuffar Quraish. Ampa biya mga masi-masirain paminsana nila para Rasul sallallahu alaihi wasallam, panguntara nila. Wasaaluhan pa sila nangasubo. Sipatun biya rin long yung sipat sin Baitul Maqdis. Sin masjid amin kasambayangan mo dito Filistin. Fajallahu Allahu lahu, yatampal piyasawakan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta ayanahu, sambil tiabangan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya picture out tud kanya, ampa biyan siyuy-suy tud sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, din ang mga katanda-tandaan sin mga masjid dito. Wala yastati'una an yaruddu alaihi syai'an. Di nila biya mga kagausan blakon in Rasul sallallahu alaihi wasallam iyanon inyan na bukon bunal sabab imbita sin Rasul katan amatin mattan wa akhbarahum anil bayr alladhi wa akhbarahum iban sisuyan niya in mga Quraysh inisin biya mga tao Makkah min kita niya nagkadto mari timutulak nagdarasin karawan nila aun harap madto aun muwi fa akhbarahum an waqti kudumiha iban sisuyan niya kuno sila yung dumatong. Iban nanoy suy day sabin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod sinbiya mga unta. Amin dia nila. Wa kana al-amr in kiaunan sin pakarajaan bunnal amuri sabtu dito. Biitan niya kuno dumatong. Biat to rin jimatong. Sa minsan biat to waya to ninang sabab kaya pag iman nila buat malingkan ninang patu sabab amin timangkis sila ini lumayo sila din na panghindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biyan to din kiyaw na sin mga sila tawaan niya ya di sila mabaya sin hidayat buat malaing kaning kabayan nila kakupuran sambil dito na tiyawag in Abu Bakar Siddiqan makusugin pagsabunnal sa kimahagad in Abu Bakar Siddiq hatungod sin jimato minsan din kiyaw na sin mga manusia piyang himuting nin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aywa, din na mga ta'lil may hindi mga din mga hikmat may diak atau kan in Allah subhanahu wa ta'ala pia pag mi'raj niya pia pag isra iban mi'raj ni Rasul sallallahu alaihi wasallam linuriyahu min ayatina inagis na Allah subhanahu wa ta'ala kaya baita niya suratul Isra panagnan ayat hipakita namo kaniya in mga katanda-tandaan namo. Aywa. Iba na mo na ini biya mga sunnat kakainang sin Allah subhanahu wa ta'ala pakanabihan niya. Kadhalika wa kadhalika nuri Ibrahima ya kita namo daisab kan Ibrahim din ang mga nabi sin Allah ta'ala wan rasul ni Ibrahim alaihi salam malakutas samawati wal ard kapapanjari kaluag sing kalangit-langitan ni bansin lupa liyakuna minal mukinin supaya mahinang din ang mga tao matan in pagyakin kumusog in pagyakin. Damikan kan Musa alayhis salam linuriyaka min ayatinal kubra supaya hipakita namo kaymo amin katanda-tanda namo lan in laggo niya. Amatin biya mga maksud ipagpakita para Rasul sallallahu alaihi wasallam liyakuna minal mukinin supaya maun in Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibansing kanabihan karasulan na kau na rin kanya din ha mga tao makusog in pagyakin hapwasin biya mga jimato hakanabihan dito kita in katanda-tandaan kimusugin dia mga yakin nila to kimusug in yakin nila nakabidda din ha mga yakin sinwairun nakakita wairun dugaing din kanila sabab in suy-suy magbidda ahat sadya mga suy-suyan kau iban sin matan kita mo sin dua mata mo hangkan in pagyakin nila nakalando sabab kita tud mismo sin dua mata nila bukod sa jahat suy-suy fayahtamilu naman na may nang sabab mara nila kagausan nila makasabar sila katahanan nila doon magpasaplag sin agama hadaan sin Allah subhanahu wa ta'ala hadik kagausan sin duga inding kanila. Sambil india mga panandas dunya
biada sin kahantang pik-pik langaw kanila. Biada kut-kut sanam kanila. Sabab sin biya mga yakin, kusog sin yakin, amin doon may nang sabab biya mga ingkatan sin problema sin dunya natin dito kanila. So in matan iwan kusog sin yakin nila, di nila kananaman in sakit, in kabinsanaan, iwan panandas, amin di matong kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala atau kan piara tong sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. So sin yakin iwan pia kita kanila tuod sin matan iwan kita sin dua mata nila in katanda-tandaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahanin kita minsan biya mga oita kita sa mata ni sab kasuisuyan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iban kasuisuyan kita muna na tuod sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus kasuisuyan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biara sinagi ko apag Isra iban Mi'raj ambok din na makawat na pangadyan to dito amuin kapardo sin sambahayang magsama-sama kita niyo manambahayang sumambahayang bukon dia mga magsama-sama hatiap-tiap hangkatahon mag-celebrate sin pag-Isra iban pag Mi'raj ito magkisawian na inyan pianglangan sin makaulamaan bilang nila pa din mga bid'ah hatin bid'ah ini bang kauhiminang magdusa kao na ando ibot lumayo kita niyo pangad kubang ko baya mangadji na pangadji asyadlo law kuno-kuno waktu ay na kauhiminang waktu tartanto hatiap-tiap hangkatahon ampa mo siya paghinangon asabab yato mga temang hudna mo kiridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan na kakawa kita niyo pangadjian iban murah-murahan ay kamusumo mo umampit kumawa pangadjian ilmu amuin biya sampay sin mga sila kaguruhan iban ayaw kong magdugal pa mga sila kaguruhan bangon mali nila ayaw nyo kawa bangon correct nila amoy ato hindi ang mga kawaon niyo iban bogbugan niyo biya to rin kantang niyo magtuntut sin ilmu mga temang hudna mo agama Islam murah-murahan amin papagbarakat kato sin Allah subhanahu wa ta'ala in kabuhita hikahasil sin kita sin rida niya subhanakallah indik nasyhadu la ilaha illa nastaghfiruka wa natubu ilaik birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.